Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta angton pen arti. APHLC Dhonsari Central Committee Maipu Mohan Singh Tokbi lapen klembang phia tumben pherang ke mai ke phapon Mati jong ni phai kret rokar ni Dhonsari constituency mati Dhonsari MSC constituency Central Committee Maipu anparta Dhonsari MSC abarim candidate Mohan Singh Tokbi pen tong sekot pen pherang ke mai ke phapon pherang ke mai ke phapona kok alam theke mati jong ni phai kret rok siarni APHLC akimia tumpen mai ke pedu ponjia long Karbi Anglong ara datum manghudu nangni athelaki APHLC binong kali BJP atum ketoya bidi pusi pherang ke mai long pen jaipon lasela puson kalili kalanglang rada phan ke pamanghu arjan kachiparjan tap dedaji aphansi kachuningri anparta BJP RSS atum kachiparjan long Karbi khaila pen inglong khai atum manghudu nangni pusi ningjepo mane non political asa meeting ruji pusi media long arjulong lasa meeting mangke autonomous state aphan pusi latum panong lo sita lasa meeting mangke non political pulute laki state bang wanuni athepima non kedam tang anela non political song tum che song lo ingkan pokera pho seng lo inta tum che song der phi ta state bank wanu ne lo non puani enta la si pen la sa meeting ma ke episode se meeting ka lidet la te ek nomor lam lo la si la rat tum phan ke hang gitu rat aphan iki pangrum la ke rat phana dukang hoy anchot ale bangaw deji atheri tum meeting ke hang bade rat tum ke akhe lo pensi wani ke dam ke wangda a problem do akisung do gari motor tangka paisa alam do lati lahai non political party a meeting along mangke nonda ke dam tangan ta chinia lopot asi lahai a meeting long kidun mangke idu kucing hoyan wetu lapen bahire ke thangta ali theongli pen tangka paisa bangke ki loss lahai si ki theglong chatu lasi APSLC meeting ke leader pot la bangke rat phan pamanghu lasi rat tum chini nang po APSLC asong ke aprang bata sarjay katha thandom lo autonomous state banji pulute election ke hai tang atumati ke autonomous state bang wanuni non ruling party tumake wanun po sita latum mane latum ang hoy chiu lap nangi itu non la neighboring state jitu Meghalaya state ka atum ke long latum ke ang hoy chiu lap ansi state ke long lapen ken recently litu ke long Telangana state latalasona thaklo amethang ang hoy chiu lap ansi oton state ke long la Telangana state ta la hai si litum langdun nang po charli nang po la sinili rat hanta pachining tu la sila non political jitu a meeting non ke hang non 17 December go boys feel long a meeting ke hang mangke laki dul sta le itu ini edu kucing hayon chatpo la sinili pachini lo yek pen la pen ke do thulang la cleaning son rong hang pula west Karbi Anglong alang li isia party kapkrak elong kapkrak la son si thelong alang li pan kasi nili elang li pan pachining tung no hok party le dosta do thibra kamang klempa misi gimi amuk party pune puramde kasi alang li bang no hok party le do pusita akama klempa mening rat pan inghoni rat akam klempa menangi elong capture bang chokchi kasi lang li pan cleaning son rohang pachini lo lasi alang li bangke
jitu kapre ka party long dun kita kambang ke nok da claim tek lang ni bang ki non son la dak EPCC le ke do huta ajata claim tek lasi claim tek se nahi kapre ka party long claim nu ji kita amoni tek se nahi political kopima laso chini nangi राजनीति को पीमा लासो मीनिंग बा अलांग li chini nang ala kasi APSLC के रात फन लॉक सी चसों खाय रही नहीं मने लोंगरी जगवा नहीं लासो सी APSLC ते चसों नॉन सर जय कथार हक पे के क्लेम के माथा रात फांगे माथा रात किसुंग जग नहीं खाय रही नहीं तो माथा अलांग li फांसी किसुमान दुंके आमी पी के काय आजाद हक पेट अकाम क्लेम दुम फांसी आमी पी के काय दसी लहाय बंगे चोकचे दिली नॉन ऑर्गेनाइजेशन बा अमेन बा पुम दिले है इता आमी पी के काय परि नितुन दा काय थे PCLC तुंदा तनी तुमा काय की लहाय आमी पी काय ताबरे बंगे तुमा काय की लपें के कोई सी दोइलांग लास्टली मने MSc के संग रोंफार के सिंग रोंफार आली के inut elected herilo members lo autonomous council alang libang ke la semik ideng hut jitu taking hut rat phanili lang pameji rat phaning honji puse alang libang ke jitu Indian constitution otan se alang li semik ideng taking ceremony hut ke tanon longe rat phang ting de nonge rat phang ke thak lok ye ration card ta kipita pachetang te lapen ke PMYG scheme ta dason te ke thak rat phan anut phan pinang ni anut phang pinang ji dorunu do scheme ta la son thak lang li bang ke la phan pinang ji la phan pinang ni la son si rat phan thak re lop ni la si ni ri chuning ri lo alang li MSc hisong rong par pan ta lang li bang claim pa menu itu Karbi Anglong di mahasa rat Karbi Anglong is best rat misen ye phan alang likirat thegi pala so bangle borinang pu pusini rihin penchini lo KAC Cultural Affair Department Penchapator Piponsi Nikre Phobarman Karbi Lunbarim Kanbarim Lapen Ketip Kitheng Aseke Pini Angdum Kitiarani ke pamanpo Pini Matijong ni Pai Great Trokarni Lakha Krisi Lang Peramisi constituency Angkang Mati Lang Per Kesies June Angkang Nikre Pho Aparman Training Cum Workshop on Karbi Folk Song Music and Dance Mate Karbi Lunbarim Kanbarim Lapen Ketip Kitheng Aseke KAC Cultural Affair Department Anparta Langpher Cases June Pen Chupator P Ponsi Langpher Karbi Jutanga Klamalong Pini Angdung Kitia Jaime Kiringpo Kadokawi Bang Trokep Sosia Bang Pubang Piatumapan Karbi Lunbarim Kanbarim Kitip Kitheng Asiki P Ponsi Nikre Pho Pharman Langpher Karbi Jutanga Klamalong Karbi Cultural Society Bolongkoma Jia Ropen Chupator PC Pini Mesen Meatpen Angdung Kiti Padopono Karbi Lunbarim Kanbarim Angdeng Angkung Kangthum Kethek Kenang Sot Lapen Rongaji Kachapate Longtami Ansosi Aron Atang Angdeng Anghoy Ke Choklim Pen Chapate Dun Henlo Karjumenai Lapen Labang Soseki Kipi Ponalong Ali Kachu and Dun Tekapot Lang PRMAC Mati KAC EM Madhuram Lekthi in Church of Handloom and Textile Lapen KACEM Surya Rongpar Health and Family Welfare Art and Culture CKKN Dunatumapan Kachuro Pipa Jerpon Lapen Non Kivangji Asengkan Hawarkar Birisonim Suronga Chialong Abanki Alang Litumpen Mati CKKN Dun Abang Pubang Piatum Siputhot Kichokchi Kilili Adim Tami Paking Dunangpo Labang Sojai Mekijut Siahot CKKN Dunatumapan Honarium Mati Ningkang Sam Amana Pengpi Pajir Pondo Labang Sojai Mekalong Aluhia Manpen Kachetong Dut Laki KACEM Surya Rongpar Art and Culture Lang PRMAC Mati KACEM Madhuram Lekthi Handloom and Textile Nirupamati Mompi Joint Secretary Cultural Affair Department KAC Board MOU Chairman Kangjang Terang
KLA Karbi la medamai tiripia mai amai phukam sing hansi la pen arisang ho tumpen chetong dun si angdung kitia jaimek pachon ponlo tum ketong tu mai da yem kalami siro yem lo kai man tu kita chenglo kadang gawe kithe din nak ketong lo sila bangso sike ki pige la hello ani kan wak tame department pen longi longthom soban Karbi lunbarim kanbarim la pen cheng ki phala bangso sike ki pi pharman tangka ki bido si chuning si la dak kewan ji kurang li ye mangai mang dilo tame chuning bang citang dari masuk pining si wan kok lo lalu la si iltum la bangso sike ki pipen iltum ke thegam long mangala halo non iltum Karbi Youth Festival la bangso long kyongdung atum ke iltum cipati dun long web system lun baring ke lun ba cengit hip unon ba kekan puratame amu angkung coklim son kawajera joine apa sih hala coklim atum si engkang man me nongi talong lelong kala sodu kasi hala bangso coklim aphan putan te dak la so itum karena otomatis konsep hala KTM CRI mana Karbi Traditional Music Central bangso institute ahin pen Kunang kan coklim aling amung pen kanang ke pas tanga tum hala tum student tum dulu balong prek on KTMS Karbi Traditional Music School kan ku dulu hala tum ke hek pami angkung cok pami ceng kunon dun angkung kunon kan angkung kunon kudu sekarang tum si pusra kuman sekegi kilometer so posi nono bangke dag lang phera hawara tum phera hawara mai Karbi tanga song tum kame dag long pini bang pokep so se tum cari dulu alam tu ke hal lah masa sikit kilo tu mungkin pemilu apa sih langsung saya mau pindah ke Cipanang kau lo aja mau kusame kimang dulu mungkin karena langsung long Karbi festival itu mungkin tidun cok beli don mungkin Bandung kilo cok beli don ke mana long mana best team kilo ngai masih kado ida ke Cipati yo langsung sedang berkong lah masih open sih next sudah cekan lo masih pining ada mesin pun masih kecu nopo bang trokep atun jong sih mau itu era ada Abang Sutera langsung long festival seperti dunlong putar itu ke hek pami ke sini pami sikit gelong pami lo pasti lang itu mangke anso si isia perfection amang bang ko pasti anso si nong gelong di pasti hijumi pikang lo pasti kalau bangso anong ke kimine nong kewan dia pan kota hijumi pikang dulu iya maka hai pandalang lihat di steve lo bangso sedang depan curu nangi kado gawe itu kan ya yang lecuning kalau kebori kita si piningan secun lalu lah si hilang coba APHLC Bukajan LAC Youth tumpenta pherang kiamai kangni nona kimi all party hills leader conference APHLC amahang ke pathek jia pathak APHLC 108 Bukajan LAC Youth Committee APHLC Bukajan LA Committee APHLC Soropathar constituency atumpen hanjanglong so press club asa hemalong pherang kiamai kangni pon matijong ni phai krit rokarni anarlo por phai krihini rajitima por malom hanjanglong so press club asa hemalong APHLC atum non malom social media chatai long kahori sai mati nona kimi APHLC asong amhang ke pathek ji apothak pherang ke mai kangni ponalong pen pin rempon sonsi Bukajan LA APHLC Youth Committee Secretary Bristom Terang pen lamthe ke peklang pona tengki manping lapen chithe ke tangka pen namuni la sonsi BJP alo atoyani klembang inut James Hansi pomonit Poklana son BJP alongpen tangka wansi APHLC aracharya song aphan jakong ke pabob dunjia sai anchot takali Karbi Anglong inglong aswara aphan ke pamang huji aphansi APHLC asong kimi nangke seng jipu Karbi Anglong arat atokano kedo akarbi lapen inglong aso arada tom sitami non APHLC kimi ke seng jelong mahudo nangni laki jai kathar akeja song kali pusi thanpo Lapuson taksi APHLC Bukajan LAC Committee atum pensitami APHLC asong kimi amhang ke pathek ponji atum aphan so dakpen pinrem pontu laso along Pranjal Crow Secretary APHLC Bukajan Committee Anita Mesh APHLC Joint Secretary CC Michael Ketchup APHLC CC Anthony Bongrompen arisang huatum chetangdon son thotsi APHLC Soropathar constituency committee amai phuba puram terang lapen arisang huatum pen stami akimi APHLC asong thorpak pherang ke amai ingni ponsi so dakpen pinrem pon lapen Karbi Anglong arat atum setami laki manghudu nangni pusi waida klar sapen pherang ke mai long lamthi APHLC 22 nong Soropathar constituency committee atum pen hanjang langsung press club along itu press meet kang ni ponang kok alam thegela no
non malom Karbi Anglong long social media long penceng long kadung ave atok anu tame ini tung kecetan saya alam labang so putak sini ini tung rat mang huidat nang jipo pansik pini labang so press pini bang ini tung kali pon lo athela heno nilitung APSLC long thanga chingwa ave pin apa nitung kichini ave pin ben APSLC men pensi penap labang so Karbi Anglong long mai ke pha labang ke nilitung APSLC pen thang kachini ave la pen nitung APSLC asong pen kali labang ke ladang abang ke komane tu Aliapan ba amitang jungjung aliapan sila dah bangkai amitang kicipang reng jipan kecil lapen cenglok lapen APSLC kang tang kring labang supan rat bangkai pamang hupen aja kong kipa viji pan sila bang so bidi lang no bangkai ke klem pos nil tung ke jong dam la sila bangkai nil tung APSLC bas nong surpot harahin bangkai nil tung ke condemn lo lapen nil tung APSLC pen bangkai ken condemn lo labang so putak bangkai lapeladak nilitung penaan long social media long ketek long do penaan BJP long leader satung jai kathara phandame penaan ki jong pondo ladak ki jong pon bang lahno jai kathara election batai ko ane thura lo tame chipai thek the lapen ko pini ladak kar bok do nilamen bang pupelo tame alang litung kening je tung thot tame ihudi sigalang litung ta khai phan karja batung lo alang litung ta khai phan karja batung lo alang litung ta pini nilita hala solong nili claim vek lo nilita KSA ke claim ahud nilita me hemprek ke hang men pen aligor long jail ke jang ijor ni si jail ke jang bang lo hala so por hud alang litung ta me Karbi khai so tung englong so tung si khai phan chipa jokji khai ki vir phan chipa jokji khai reng nang ji protang te national party donang ne regional party si pantang nang jipu pini ke than a leadership training ki pivek vek tung si pini BJP long jang krai lam ganing je chiting god wada bangke la ke alang litung chither rak nang ji la bangke alang litung than vek la ke nili pini jong dak un alang litung than vek Karbi khai phalang litung training pivek alang litung mane ke KSA leader malo mane ke dolo penang thalo alang litung si pini BJP lo ame thanga pokophan jungjung ale phan alang litung hadak si bon krai lalo lasi jai ka thara phan election chi pai the pu pudam lano litung lang dam nang Karbi khaya tu inona mat ilitung APSLC leader jai ka thar ilitung han 60 alam ke than pen chenglok atokan no pinana rat phan than pa chini pen pinan ke thekere ki chini aja kong dosi pini APSLC on vote ki jo phai dolo stame ilitung lang dam nang ki ong dung arata tumbang chini tong edat lang aposi ilitung hayu edat lahno alam bangke ki hayu edat athe bang lahno athema kadu wele chini pet thek pet pute jaga thalo si phai po tala ke thek bang ong atumda do ko amasi hala ki hu rong si khoi dung rong lo amasi hala ke thek phasi phai rong lasneli pudaming tu bangke lasla election chipai thek the to kali galang lama bangke jong ji det nangji la pela non just met pela bang so pena APSLC ka kachikrong tapen amai ke phalong bangke la bangke la dake ruling party tung pura jurito dop ganili tung chini dak lam athe mang ni dak employee pen pena an government ba chira pon ke phapon do kok lo dangte la tung ko sol sikit dun hai policy pena meeting ri tung ke pang thek nangji ra tung ke pang thek nei bang la no jong si komane employee claim bom atung komane sarkar cukumar cukem bom sarkar ngechira bling atung sa dak ke ten do kok product telake kok men atung kisi ki ruling bom atung ki pin khat ke claim lo athema duntame thang the bukar chak ajone si dun hai lagi la ili tung klang dak nangji la pen ra tung bang hunang nelo la ke pin ap ke ili tung phan khai long ri phan ka chisong la pe li to khai phan ki chisong ini tung kicun porang rang itu jakong ngecil long ahut itu jakong na pa bobi phasi na ke pang mang hu kami klema pot ladang rada tung mang hunang nelo lapen pinap alo bangke APSLC phan ke koi ke support ana rat bang kadak dun de nangji li dun de nangji am ko amulu ga mata vidalo talang litung chitherak ni meji la bangke laheno nil tung pui bangke alang litung aphan just met pet pinap lamang so program ke APSLC ke koi tung an ke nil tung bas tong sur patharan pen mata ni tung condemn lo dunde lo boykut lo lapen ki dun didat je fasil tung kadu ya che than lo che pare pon lo lahan nili ke hala hanse sa ho pubon ene ga ka chulong pri ta da amen che tok dak de alulong ta amasin tung ta non mar jong dak ke lo man batong ke duji ne stame la bang ni tung pui bang ke ini tung chini nai bang la lo government atung opposition atung party tung entang piklo prote Hamren MEC constituency ke palo nok terang polling center along rong trokarat ki junalang pini anta joy ke warsai longwang bilang lapu local EM PHE in church mongol sing timung penajok non head jong long chore scheme tami pipon lo bonta halapu rong trokarat ana thua bangle ledam dila lasi pravjin pen puthot nili tum rong trokarat aphan ki junalang warsai nang pipon thuek nang jipo alam the hawarara tum pen chipeklang ponlo
bang so puthak la pui mongol sing timung pen alam thia teng pulote haladak local committee claim bang phu tum pen nang ki hang ason anke pipon bom lop bonta nang hang hi ason anke nilita pithek theda loposi ningje tangte local committee tum rongara da phan matha pachitang pen mentusi rongarat akenang soropathak locally yema phan pachini po bonta halapu rong trokarat nonamat probjin pen kijuna langa warsai akenang sot binong Ada ke teko solo. Nang hang ada ni pielo. Aku nang hang lo te pitu po. Long short tu semua ni. Long terang long short tu italu. Long short ta dulu ring wheel ta pielo. Ke ko sumarong si ko son ma la ke hala nang local committee tu do ne phanang complete te dak nai pulu te pipo la ke thang ta lam velo. Haragat LAC APHLC lapen nomati constituency APHLC CC committee atumpen pherang kemai kipha matijong ni phai kritroxia ni dipu go boys pathua klamalong ke pedu ponji james hanse pen kija pon APHLC mailong jai kathar kija pon APHLC songotum Karbi Anglong constituency lakhain ko retro araratum ta chitong dunang ni pusi APHLC Haragat LAC lapen nomati APHLC CC committee atumpen pherang ke mailong solangdo Karbi Anglong arat APHLC aphan ki kroyara raphan ke pachini pon Athe James Hanse ki APHLC amunit kali laki BJP RSS Bongo Sinapota Pachinipo Athe APHLC asong ing tangwik lupu lasi BJP atum ketoya bidilang nupusi APHLC Haragat LAC lapen nomati APHLC CC committee atum pen pherangkia mailong pen Pachinipo Gresai tum tu tai mani SDC tum tu tai sitame APHLC rat abangke non mat ke nomati long pen mangke inut dak tak dun ji pugedak kaci sit ave ampen pini yang mau sini tum kadu ave ta all solo PS ni tum sop biota chen lab long lake dak ke halat tum ke arjuta long le laan ta du dak ke arjulong le je la hai meeting pin APHLC AB ta ko pinde pu AB pu ke dak ke ave ta ave aku dak B ko mane ke seng bo lake BJP atum se B ke seng ya tum ta ta ni le tum bangke APHLC men si seng ji pu bangke nili bangke clearly bang chin ilan sitame sito APHLC men si irji pina amei bangke all party hills leaders conference ko men si irji ampen ke hang ta la anlo la sakuri ke do tum bhan mane officer tum bhan pa so pa tum handa hang ja lasi hadang mang huda me lam do ate APHLC pen normat re bangke khala kiche ke bi atum phan anta hang thuja pola sonda ala tung hala dak kidolong ki pido lase hala bang taka hala sorteng prodang te lage APHLC puta tina mai tung te lage bongosna tum sia meeting lo hala bangke eli dak nomati arat atum non APHLC itu ke kroyarat tum bangke lase sini non poje hala bangke BJP tum ke claim ta bakam lo labang ke lasin non pini labang so press meet apen sini tum constituency pen pachin dak lo APS team pen sami lage kedun je phanda kachi sikta ave akodun ta dun de labang so meeting lo mage lasi pini non labang so amelong akapek pini alam bang ke ridamo ini tum ningjidam tum te tapi nab labang so amelong bang ke dak nomati constituency pen bangke inota APHLC along la penap jitu a meeting APHLC meeting lo ko meeting lo ne la banchi ni lo setelah so ame bang penap bang dak bang APHLC ke kroya rat an bang ke inota chito onde pusi pini la bang so apreng ke mai pen sini tum bangke pudak lo